A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul waddil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Wa qala aidan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dua keluarga besar yang mulia, keluarga besar Bapak Andi Arwam Pabokori SEMH dan keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jafar Samad. Insyaallah hari ini kita akan mengakad nikahkan putra dan putri kita, Andri Priyatna Sarjana Hukum dengan Andi Wilda Arwam Pabokori SEMH. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum saya laksanakan amanah dari Bapak Andi Arwam Pabokori kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kami mohon kita sejenak fokuskan hati dan pikiran kita. Pernikahan ini akan disaksikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Said Pabokori dan Bapak Andi Abu Hanifah SHMH. Sebelum saya laksanakan amanah dari ayahanda dari Andi Wilda Arwan Pabokori kepada Ananda, saya kembali menasihatkan, pergaulilah istri Ananda kelak dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai Ananda Andri Priyatna Sarjana Hukum, saya selaku wakil wali nikah menikahkan engkau dengan Andi Wilda Arwan Pabokori binti Andi Arwan Pabokori yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar 2.120 rial dan seperangkat alat salat, satu setel perhiasan emas tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikahnya Andi Wilda Arwam Pabokori binti Andi Arwam Pabokori dengan mahar 2.120 real, satu setel perhiasan emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah.
take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat up car. When I was down and the world was young, the world was young. It was you, and you were beautiful. Happy wedding Om Andri, semoga sakinah, mawaddah, warahmat, dan apa diberi momongan ya, dan langgeng sampai kakek nenek. ya amin ya rabbal alamin, dan akhirnya kami ucapkan Happy wedding Kak Andri dan Kak Wiwi.